Insengero zari zimaze igihe kirekire zifunze zatangiye gufungurwa. Ndagusuhuje cyane wowe dukurikira umunsi ku munsi kuri uno muyoboro wa Pazama Media. Nyuma y'imyaka hafi 2 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufunze insengero n'imisigiti kubera kutuzuza ibisabwa, kuri ubu hari abatangiye kwishimira ko zimwe zatangiye gukomorerwa. Icyemezo giheruka cya guverinoma y'u Rwanda cyo gufunga insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa cyatangajwe muri 2024. Kugeza mu Gushyingo 2025, RGB yagaragazaga ko insengero n'imisigiti 9,171 zafunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko zitarafungurirwa. Ariko yizeza ko zimwe zishobora gufungurirwa vuba bijyanye n'uko zizuzuza ibisabwa. Uru rwego rwagaragaje ko muri 2024 rwakoze ubugenzuzi bwihariye mu miryango ishingiye ku myemerere, ubwo ni insengero n'imisigiti, harebwa kwiyubahirizwa ry'amategeko n'ibijyanye n'imiyoborere. N'igenzura ryagaragaje ibibazo birimo inyigisho z'ubuyobe, ubushukanyi bugamije kwambura abantu ibyabo, kudakorera mu mucyo, uburiganya n'imicungire mibi y'umutungo, amakimbirane ashingiye ku buyobozi n'inyubako zitubahirijwe ibiteganywa n'amategeko. Iryo sesengura ryasize imiryango 21 yambuwe ubuzima gatozi bitewe n'impamvu zitandukanye, mu gihe inyubako n'insengero n'imisigiti 13,770 byagenzuwe, 9,171 muri zo zafunzwe kubera kutubahirizwa ibiteganywa n'amategeko. RGB yagiranye ibiganiro n'abahagarariye amadini n'amatorero by'ibanze kwishyirwa mu bikorwa ry'amategeko n'amabwiriza no kunoza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Ni ibiganiro by'umwihariko by'ibanze ku kurwanya ibibazo bigaragarazwa n'imiyoborere no mu nyubako zikoreshwa n'iyi miryango mu bikorwa byo gusenga. Nyuma yo kuganirizwa no kwemeranwa ku bigomba kunozwa, ku ikubitiro babinyujije ku rukuta rwa X rw'ikinyamakuru gishamikiye kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ikinyamakuru cyitwa Kinyamateka. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare, Kiliziya Gatolika yashyizeho ubutumwa bugira buti: Diyosezi ya Byumba yishimiye ifungurwa rya Kiliziya Nkuru na Paruwasi 3 arizo Paruwasi ya Nyagahanga, Nyagasozi na Nyakayaga. Izi kiliziya zari zimwe muri kiliziya za Paruwasi 26 zari zarafunzwe kugera ubu. Rikomeza rigira riti: nyuma y'ifungurwa ryazo, kuri ubu kiliziya na Paruwasi 23 nizo zisigaye zifunze. Muri izi zifunze, Diyosezi ya Byumba yari ifitemo 8. Kuri ubu hakaba hasigaye 6 zonyine zigifunze, arizo Rukomo, Gituza, Burehe, Mayanza na Kisaro. Mu Gushyingo 2025, RGB yari yagaragaje ko hari insengero n'imisigiti mike zamaze gufungurirwa nyuma yo kuzuza ibisabwa. Ariko ko babonye ubusabe bw'imiryango 84 byabujuje ibisabwa basabaga gufungurirwa. Muri iyo 15 yasabwe gusubira inyuma bakuzuza neza ibyo basabwaga, mu gihe 68 ibyangombwa byayo byari bikiri kwigwaho. Ndagushimiye cyane wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Iyi ni Pazama Media TV, nge nitwa Moses.